جه اکران نوچه تیوی شف باش تماشاوانه ما بگرین ترین نوچه این کود نواروژه ده قومینه بولتنا داویا شوید جوره پیشکش بکن. سروکمار ترکیه رجب طیب اردوغان پشتی جوینا کابینه درباره پیواژویا آشتی و جواکا دموکراتیک داخویانی اکدا. طیب اردوغان باندورا شرع لسر آبوریه و گوت و دیار کرد که قانونا چارچوبه و ده روژین پیش ده پیشکشی مجلسی وره کرن. AKP'nin çalışma takvimini... Evdemeke dirêj çavêgelê Kurd li pêvajoya aştî û civaka demokratîkin. Rayedaran ji bo goberî Meclisa Tirkiyê têke vi betlaneyê de daxwaz kirin gomjara pêvajoyê were çareserkirin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan derbarê pêvajoyê de di civîna kabîneyê de axivî. Tayyip Erdogan berî goqala pêvajoyê bike behsa bandora aboriya şer al ser welatiyan kir. Erdogan diyar kir gofatûreya aboriya şer ji bo Tirkiyê ji 2.3 trilyon zêdetir e û anî ziman golê çûna salane 5 milyar dolar e. Serokkomarê Tirkiye dest nîşan kir ku serkeftina pêvajoya aştî û civaka demokratîk re wê welat ji vê rewşa aboriyê rîzgar bibe û wiha got bi 86 milyon kesan re wê hemû Tirkiye qezenc bike. Bi qasî karsazan wê ketkarên me, bi qasî cotkaran wê turîzmî van jî qezenc bikin. Bi qasî Tirkan wê Kurd, Ereb, Laz, Çerkez jî qezenc bikin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan da zanîn got qanûna çarçoveyê wê di rojên pêş de pêşkêşî meclisê were kirin. Karşı uyguladığı göç ettirme, yıldırma... Cigre hevseroke dem partiye Tayyip Temel bersivan uçeyin hin dezgehin medyayên bi sernavê endamên AKP ji pêvajoya aştiyê bi fikarin da. Tayyip Temel de bersiva xwe de diyar kir ku pêvajoya dîrokî bi fikarin ten digirin dest tenê dixwazin xwîn birje. Rojnameya Nefes ya Tirkiye di gotarekê bi serenavê tirsa ji propaganda di AKP de iddia kir got ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk fikar hene. Têkildarî vê nûçeyê cîgerê hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tayyip Temel li ser hesabê xwe yê X'ê peyamek belav kir. Cîgerê hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tayyip Temel wiha got ew kesên got fikarên wiha kêmrû, sade û asayî nêzî pêvajoyê dibin, goyê pirzgirêkeke 5 salî, pevçûneke 5 salî bi dawî bike. Yên vê pêvajoya dîrokî bi fikaran teng digirin, tenê dixwazin xwînê birjînin. Êşên hatine jiyîn neyek alîne. Kampanyaya aştî û biratiyê dikare hemû kampanya û hesabên qirêj vala derxîne. Gelê Tirkiye aştî, biratî, azadiyê dixwaze. Têkildarî qanûna çarçoveyî danûstendin jî didomin. Serokê Meclisê Nûman Kurtulmuş ji bo pêşnûmeya qanûna çarçoveyî bi AKP re civiya. Serokê Koma AKP Abdullah Güler diyar kir ku xebatê wan ên li ser qanûna çarçoveyî wê berdewam bike. Varlıklarda vergi disiplini başlığında kripto varlık piyasasının net bir vergi... Serokê Partiya Gelecekê Ahmed Davutoglu bi peyameke ragihand ku wan partiya xwe Gelecekê girtin. Partiya Gelecekê piştî qutbûnên ji AKP bi pêşengiya Ahmed Davutoglu hevalên wî ve hatibû avakirin. Davutoglu diyar kir ku wan weke lijneya avakir a partiyê piştî danûstandinan biryar daye ku jî siyasetê vekişin û partiyê bigirin. Daxuyaniya ku hat parvekirin jî wiha ye. Di encama danûstandinên bi lijneyên rayedariyên partiya me û hevalên me yên ku doza me gihandin roja îro, organên destûrên partiya me bi armanca nebûna parçeyek ji qada siyasî a qirêjbûyî me biryar ji siyaseta partiyan vekişîne da û bi dawîkirina kar û barên siyasî ya Partiya Gelecekê daye. Wezareta Parastinê ya Erebistana Siûdî bi hevbeşî digel fermandariya navendiya Amerîkayê li 8 parêzgehên Iraqê êrîş birin ser baregehên Hişda Şeعبî. Piştî êrîşan desteya Hişda Şeعبî ragihand ku ji ber van êrîşan 20 çekdarên wan hatine kuştin û 32 çekdarên din jî birîndar bûne. بربنگا صباحا إيرو قال إيراق بدنجن مشكين عربستانا سعودي وأمريكاي ين لسرباراجهن حشد الشعبي شياربون. وزارة باراستنية عربستانا سعودي راجهان وبهذا هنجيا لقل فرمانداريا نافندية أمريكاي لحشد باريزجهن إيراقي إيريش برنا سرباراجهن كومين جفدار إن إيراقي.
وان هروها ديار كركو اف ايريش وكي برسفكيا جبوسي ايريشين كومين جقدار ان عراقي ينسر بإيراني و قدروجين 27 و 28 تير مهيدا برمون سر سازين بتروليين لهريما روشهلات ورياضي وهروها لسر هيزين أمريكاي. وزارة هروها قدكو عربستان السعودي بالتقاواي هولا زيدكرنا آلوزيان لنافشي نادا ولدجي آلوزيايا لدي برسفا هر إيريشكي كو بسر ولاطي وي بدا. هفدمی ویکی فرمانداریا ناوندیا ارتشا امریکایی جی بلاف کرکو به هواهنگیا الگلهزین چکتار این عربستان السعودی لعراقی چند ایریشین هور و دقیق انجام دانه و تیده باراگهین لوجستیک و کومگهین چکان این کومین سرب ایرانی و کرنا آرمانج. لسروی رودانی دسته حشد شعبی جی به فرمی راگهان کو سری سبها ایروج آلی عربستان السعودی و امریکایی و ایریش لدجی باراگهین وان این فرمی هات نگرن. هروها دست نشان کرد کو اف ایریش وکی چالاکیک تروریست و بن پیکرنا سروریا عراقیه. لسر آمارا قربانیان دسته حشد شعبی دبیجه جبر ایریشا سعودی و امریکایی 20 جقدار هاتن کشتن و 32 کسین دن شی بریندار بون. هروها زیانک مزن آلو جستیکی گهشتیوان. اف ایریش فال سر حشد شعبی آلی عربستان سعودی و امریکایی و کارودانین مزن لبیخوانین هفسانگیا آلیان لسر آستا ناو نتوایی و ناو دولتی داباشی دو انیان کر. پشتی پیک آنینا ایریشا بربانگا ایرو یا وزارت پاراستنی عربستان سعودی لسر پیگهن حشد شعبی العراقي سرک وزیر عراقي علي زيدي سردان خویش بو ریاض پایتخت السعودیه بطال کر. شوا بوري عربستان السعودي بحنجتا برسفداينا إيريشا السر ولاطي وي باراقها حشد الشعبي بمباباران كر. أفيك مستدما كو سروك وزيري إيراقي علي زيدي سردانا خويا عربستان السعودي بطالبكا. آلوزي نابرا بغدا ورياضي جهشتن لوتكي فشتي إيريشن عثمانيين هفبار إن عربستان السعودي وأمريكايين لسرباراجهن حشد الشعبي لحيشت باريس جهن إيراقي سروك وزير إيراقي علي فالح زيدي سردانا خويا فرمية سبا جبو عربستان السعودي بطالكر. بريار بوسي تيرمهي علي زيدي دسروكاتيا شاندكا بلندا بكهيش رياضي جبو قوتو بيشكرنا روشا هريمي. ليبلي بمبابارانا شنشكاوه يا بربانغا إيرو حمو بلانسازي كوهرتن. جابدير بيشبيني دكن كو أفرودان دي بيواندين نابرا بغدا ورياضي وغرين خالا دستبيكي و إيراق بخنابا بفچونكا تند آهريمي كو دباكو كونترول كرناوي نهيسان با. اف بريارا بغداي يكسر بشتي بمبابارانا شنشكاوه يا بربانغا إيروهات كو باراغهين چكان إن حشد الشعبي لحيشت باريزغهين جداين إيراقي كرن أرمانج و بوستدما كشتن و برينداربونا بدهان چكداران. چافدير دوي باوريدنا كو باندورين في إيريشي و بطال كرنا گشتي دربايك كجار لهولدانين چند سالين بوريين نيزيكبونا هرد ولاتان دخه. جالي سياسي و باوريا دبلوماتيك نابرا بغدا ورياضي دا بالتمامي هلوشيايا و إيراق خستية بن فشارك تند آناف خويي جبو سينور دار كرنا بيواندين خويين آبوري و دبلوماتيك إن لقل عربستانا سعودي. هفدمي فيك يجي جالي أولهية و أفقش شدان مترسياتو الهلدان و روبروبونا راستراس لهريمي زيادة ترتكا. بوی رنگی کو سینوری نابرا هر دو ولاتان بخروشا آمدباشیا تام و هیویا آرامیا هریمی جی جناف ببه. اف گوهرتنین بلز نشان ددن کو دوسییا اولهیه بویا خالق سرکه لسر سیاست دروه و پیوندین بغدا و ریاضی. تماشاوان ایجا پشتی ایریشا هزن عربستان سعودی به هواهنگیا فرمانداریا ناوندی یا هزن امریکای سنتکم لسر حشد شعبی العراقي هن آلیان اف ایریش شرمزار کر و هن آلیان جی پشگری دای. رهبری تفگرا نتویی شیعی عراقی مقتدى الصدر بتندی هدف گرتنا آخا عراقی شرمزار کر و بانگ لحکومت عراقی کر کو اولهی و سروریا عراقی بپاریزه. هروها دولتین بحرین، کویت و مصر جی پشگری خوب و عربستان سعودی راگهاندن. درباري إيريش السرحش الشعبي العراقي دا هم داخويانين دجبر وهم جي داخويانين آلي قردر كتن.
ريبري تفجران تويا شيعيين عراقي مقتدى الصدر بداخویانیەکی هەدەفگرتنە ئاخا عێراقی شەرمەزار کرد و گوت از ئارمانجکردنا ئاخێن پیرۆز ئین عێراقی ji hêla hemî welat û saziyan ve şermezar dikim. Her wiha kiryarên bêşerm ên mîlîsên ku hewl didin Iraqê bikişînin nava şerekî bêwate jî şermezar dikim. Ez bang li hikûmeta Iraqê dikim ku ewlehiyê vegerîne, serweriyê bicihbîne û bi ciddî ji bo ewlehiya gelê Iraqê û cihê wan ên pîroz bixebite û ne de dû mezhebiyetê. وەزارەتا دەرڤە یا عەرەبیستانە سعودیشی لە دەربارەی ئێریشن لەسەر حەشد شعبی دا داخویانیەکدا. وەزارەتێ دیار کرد و ئێریشین هێزین وان بە هەواهەنگیە فەرمانداریە ناوەندیە ئەمریکایی لەسەر حەشد شعبی وەکی بەرسڤژ ئێریشین لەسەر تەئسیسên petrolê yên عەرەبیستانە سعودی پێکات و ئەف پەیامدا. Piştî êrişên dubare yên li dijîn me yên ji aliyê milîsan ve ku Îran piştgiriya wan dike, Wezareta Karên Derve ya Erebistana Suudî piştrast dike ku ev nêzîkatiya êrişkar di demekê de hat ku me hewl da beşdarî bin pêkirina alûziya li herêmê û parastina ewlehî û aramiya wê bibin. Lê belê van milîsên terorîst nêzîkatiyeke bêperpirsiyar a bilindkirina alûziyê hilbijart qanûna neteweyî bin pêkirin û prensîba îslamiyê yên cîrantiya baş guh kirin. Em ê direwşa her êrişekê de dûdilî nebin ku hemî tedbîrên pêwîst bigirin da ku serveriya xwe biparêzin. بەحرەینê jî bi daxuyaniyekê piştgiriya xwe da عەرەبیستانە سعودی. Wezareta Derve ya Behreynê piştgiriya xwe ya tevahî bi Erebistana Suudî re û tevî mafê bersivdayînê li çavkaniyên êrişkariyê û astenkirina êrişkaran tekez dike. Her wiha Wîzareta Karê Derve ya Kuweytê bi tundî êrişên ser عەرەبیستانە سعودî şermezar kir û piştgiriya xwe ji bo wê nîşan da. Em bi tundî êrişên li ser Erebistana Suudî şermezar dikin. Dewleta Kuweytê piştgiriya xwe ya bêdawî tekez dike. Ji bo hemî tedbîrên ku ji aliyê Erebistana Suudî ve hatine girtin weke parastina ewlehî, serwerî, berjewendî û mafê xweparastinê jî. Wezareta Derve ya Misrê jî daxuyaniya piştgiriyê ji bo عەرەبیستانە سعودî da. Em piştgiriya xwe ya tevahî tekez dikin ji bo her tedbîreke ku Erebistana Suudî û Urdunê ji bo parastina ewlehiya xwe û parastina tesîsên xwe digirin. Êrişa milîsan bi piştgiriya Îranê li ser tesîsên enerjiyê, ewlehî û aramiya herêmê dixe bergefan û ewlehiya enerjiya cîhanî jî têk dibe. Pêwîst e rêz li seranserî dewletan weregirtin û her kiryareke ku bi nesaziya sivîl an tesîsên girîng hedef digire werin redkirin. مدیایا عراقی را گهاند کو بارگه او جهن هیزن حشد شعبی لسی بارگهن عراقی بونه آرمانجا ایریشن آسمانیین امریکا و عربستان سعودی. کنسه اولکاریا نتویه عراقی ایریشن دولت نکبوین امریکا و سعودیه ین لسر کومین چکدار شرمزار کرن و را گهاند کو اوی جبوت کوشینا لدیجی هر بن پیکرنا سروریا عراقی پلانک برفره پیش بخن. هێزن ئەمریکای عربستانە سعودی دیسا ئێریش لەسەر حەشدا شعبیên عێراقê pêkanî. Hêzên Amerîkayê û عربستانە سعودî ragihandin gowan êrişên asîmanî li ser bargehên hêzên حەشدا şعبîyên عێراقê kiriye. Got navan de komên çekdar ên dilsozê Îranê jî hebû. Ev êrîş jî di demekê de got çarçoveya şerê li rojhilata navîn ji şerekî navendî bi Tehranê re ber bi armanjgirtina komên hevalbendên Komara İslamî yên li herêmê ve diçe. Li gorî حەشدا şعبî hat eşkerekirin got herîkên 20 çekdarê wan hatine kuştin û 32 jî birîndar bûne. Konseya Ewlekariya Netewî ya Iraqê bi serokatiya Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî civîneka awarte li ser êrişê li darxist. Konseyê êrişa balafirên şeriyên Amerîka û Erebistana Suudî li ser Iraqê şermezar kir. Berdevkê fermandariya giştiyê hêzên çekdariya Iraqê Sabah Neman têkildarî navberoka civînê got ku Konseya Iraqê biryar da goş kontrolkirina bejahî planeke ewlehiyê ya berfireh amade bike. Konseya Wezareta Derve ya Iraqê jî destnîşan kir. Golgorî zagonê neteweyî û peymanên netewên yekbûyî tev bigerin. Da gorewşê belge bike û mafên rewayên Iraqê biparêze. Beriyana Serokê Amerîkayê Donald Trump ji Fox Newsê re gotibû ku wan bi hemahîngiya hikûmeta Iraqê û Erebistana Suudî êrişî bargehên حەشدا şعبî kirine. And they just didn't want it. They fought like hell not to have it, Donald Trump, to win.
سوپایا پاسدارên Îranê ragihandin ku wan sê tankerên petrolê li tengava Hormuzê desteser kirine. Her wiha destnîşan kirin ku wan êrişî sê kiştiyên bazirganiyê li tengavê kirine. Ev demeke ku di navbera Amerîka û Îranê de li ser tengava Hormuzê alozî û nakokî hene û her ku diçe kûrtir dibin. Li gorî ajansa nûçeyên a Tesnîmê, Supayê Pasdarên Îranê roja çarşemê sê tankerên petrolê yên ku hewl didan ji tengava Hormuzê derbas bibin hedef girtin. Supayê Pasdaran di berdewamiya daxuyaniya xwe de eşkere kir ku sê tankerên petrolê yên ku hişyariya wan paşguh kiribûn û bawayekî xeternak û neqanûnî berdewam dikin hatine hedefgirtin û neçarman korawestin. Ji aliyekî din ve fermandariya hêzên deryayî ya Supayê Pasdaran ragihand ku wan dest daniye ser sê tankerê petrolê yên ku rêgeza trafîka deryayî bin pêkirine. Supayê Pasdaran di daxuyaniyekê de diyar kir ku hêzên wan bi temamî kontrola tengava Hormuzê di destê xwe de digirin û parastina wê dikin. Li gorî Îranê ev sê keştî tevî hişyariyan jî diriyeke neyasayî re diçûn lewma hatin armanjgirtin û rawestandin. Supayê Pasdaran careke din hişyariyeke tund da Washingtonê û got destwerdana artêşa Amerîka û fermanên wê yên neyasayî yên li ser keştiyên herêmê dibê bersiv nemînin. Her wiha Supayê Pasdaran Amerîka bi têkdana ewlehiya deryayî ya herêmê jî tohmetbar kir. Ev çalakiya deryayî ya Îranê di demeke pir hestiyar de tê ku herêm di nava aloziyeke tund re derbas dibe. Bi taybetî piştî ku Amerîka û Siûdiyê li pargehên heşda şeعبî yên li Iraqê xistin û ziyaneke mezin gihandin wan. Tengava Hormuz jî bûye hêmaneke sereke di pevçûna li rojhilata navîn de. Piştî girtina wê di şerê ku di 28 Sibatê te dest pê kiribû, Îran israr dike ku trafîka deryayî ya biriya wê kontrol bike. Ev yek jî caliyê Amerîkayê ve hatiye redkirin. Supaya Pasdarên şoreşa Îranê dem bi dem radikihîne ku wan rê li ber derbasbûna tankerê petrolê ji tengava Hormuzê girtiye. Amerîka jî bi sepandina dorpêçeke deryayî li ser benderên Îranê bersivê dide sînordekirinên Îranê yên li ser trafîka deryayî yên li vê riya avê. Rêxistina efûya navneteweyî di daxuyaniyekê de ragihand ku bi darvekirina eşkereya du girtiyên ku beşdarî xwepêşandanên çileya 2016 bûne nîşan dide ku dewleta Îranê cezayê bi darvekirinê zêdetir bikartîne ta ku nerazîbûnan tepeser bike. Rêxistina efûya navneteweyî derbarê polîtîkayên bi darvekirineyên Îranê de daxuyaniyek da. Rêxistina efûya navneteweyî hişyarî da ku herî kêm 6 kesê din di nav destê ji wan di dema girtina wan de zarok bûn, hîn jî dibin xetereya bi darvekirinê de ne. Rêxistina efûya navneteweyî ragihand goj destpêka sala 2016 û virive. Herî kêm 26 kes derbarê xwepêşandanan de û 26 kesên din jî bi tuhmeta siyasî hatine bi darvekirin. Rêxistinê pişterast kir got gelek ji cezayên bi darvekirinê li ser bingeha tuhmeta nezelal ên wekî şermeşandin û belavkirina gendeliyê li ser rûyê erdê an jî li gorî qanûna nû ya got cezayên sîxuriyê zêde dike hatine dayîn û darzandin bi îtirafên bi zorê û îşkence û înkarkirina darzandineke adil xerab bûne. Heba Murayev, rêvebera Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîqiyayê ya rêxistina efûya navneteweyî jî têkildarê mijarê got. Birêya vê pêla darvekirin û cezayên bi darvekirinê rayedarên Îranê hewl didin got nerazîbûnê ceza bikin û piştî xwepêşandanên dawî yên gelêrî hêza xwe nîşan bidin. Wê bang li welatê endam ên netewên yekbûyî kir got tedbîrên dîplomatîk ên tavilê û hevrêzê bigirin da got darvekirin rawistînin û dewleta Îranê berpisyar bigirin. Îro serê sibehê jî zarokekî girtî got bi sûcên kuştinê hatibû mehkûm kirin. Li girtîgeha Ormiyê hat bi darvekirin. Li gorî Haranayê zarokeke girtî li girtîgeha Ormiyê hat bi darvekirin. Di raporê de tê gotin got ev girtî 3 salê berê di 16 saliya xwe de bi tuhmeta kuştinê hatiye girtin û paşê ji aliyê dadweriyê ve cezayê bi darvekirinê lê hatiye birîn. Heta dema vê raporê ji aliyê berpirsên girtîgehê an jî rayedarên peywendîdar ve ti daxuyaniyeke fermî ya darvekirinê nehatiye dayîn. 26 Tebaxê, Ebûlfazil Spahî û Emîr Huseynî Safarî du ji kesên got xwedpêşandanê
چلیا 2024 ده هاتبون گرتن لقادا علی خانی یا اصفهانی بشکنجهی هاتن داروکرین. هر دو کس دوزکی بناوی قادا علی خانی یا اصفهانی ده هاتبون دارزاندن و جزای داروکرینی لی هاتبو برین. دمك كرد بريفي عرفان اسفنداري قل محمد محمدي دوبر سوجندن اند همان دوزي ده جيهاتن بدار فكرن لغوري هاراناي اجانسا نوچيان آچالگواني مافي مروان لإيراني جزاين بدار فكرينيين لدجي ابو الفاضل السباهي كري علي محمد و امير حسيني سافاري و كري ناصر هاتن بجيه آنين او دناف كسينگو خود پیشاندانا چليا 2024 ده لأسفهاني هاتبون گرتن دبون. پشتی پیک آنینا بدار وکرنین میدانی جعالی دولتا ایرانی ولی دیجی 4 گرتیان گل داکتن قادان و بتوندی اف کریار شرمزار کرن. خو پیشاندانین گلی روشلاتی کردستان و ایرانی لدرباری روشا سیاسی و آبوری ده لدشی دولتا ایرانی بردوام دکن. ده هر دو روشین بوری ده نیزیکی 11 خو پیشاندانان لباجارین جدا ین ایرانی هاتن لدارخستن. لگوری ریخستنا مافی مروفان یا هرانایی پشتی بدار وکرنا هر دو خو پیشاندران ابوالفضل صباحی و میر حسین زفاری کومکج ولاتیان و مالباطین گرتیان نرازیبونین خو نیشاندان و خو پیشاندان لدارخستن. خو پیشندر لمیدانا علی خانی یا اصفهانی کومبون و لدجی کریارین کومارا اسلامی درکتن. جبوج هف بلاف کرنا وان خو پیشندران هیزین چکدار این دولتا ایرانی گله رشاندن. دوی دیمنی ده به زلالی دنگی گلهین هیزین چکدار این دولتا ایرانی تی بهیستن. لباجاری رشتیجی مالباطین گرتیان بهن ولاتیان را دیمنین گرتیان بلند کرن و بانگارا وستاندنا دار وکرنا کرن. اف یک پشتی ویتیک و کومارا اسلامی دستهلاتدار لإیرانی ده هر دو روشین بوری ده داروکرینین میدانی لدجی 4 گرتیین کو خو پیشندر بو پیک آنی. دولتا ایرانی هر 4 گرتی لقادا علی خانی یا پاریزگاه اصفهانی به اشکره و لبرچاوی ملت بدار وکر. هرو حال دشی خرابونا روشا آبوری کو اف چند سالن ولاتی دردیوی دکشینن خو پیشاندان هاتن لدارخستن. هجمارك شكارمندن شركتا بترول و غازي لهر دو هريمان بارسا باشور و آسالويا بداخوازين بلندكرنا موچيان كومبون لباجار زنجان و كرخيجي جبر روشا آبوري ولاطي داكتن قادان و بانگا چارسريان كرن. پژاک کشتنا هنرمند مهدی توکلی و مالباتاوی بداخویانیه که شرمزار کرد. پژاک بانک لهمو کردین روجلاتی کردستانی کرن که ری لبر پولیتیکاین قتل زنجیرین ایرانی بگرن. روژا 27 تیر ماه 2026 لسر یابانی و مریوانی و چالاکوان و هنرمند ولات پاریس ای روجلات کردستانی و باجار سنی مهدی توکلی دایکاوی مریم اسلانی و سمیه توکلی ده انجام گلباران راست یا هیزین سر به سپایا پاسداران آ دولتا ایرانی و هاتون کشتن. پارتی جیان آزاد کردستانی تکیلدار شهید کرنا مهدی توکلی و مالباتا ویده داخویانیه که نویسکی بلاف کر. پژاکی سرساقی جمالباتا توکلی و گل کردستانی رخص و او پیامدا. اف چالاکیا کومارا اسلامی قتل به قصدی سیویلان، جنوسید، سوچک لدیجی مروحی و تروریستیه. اموی چالاکیا سوچداری و تروریستی به توندی شرمزار دیکن هر وا سرساخی و خنباری خویا کور بیشکیشی مالباتا ولات پاریس آ توکلی خزم و کسوکارین وان و همو گلی ولات پاریس ای کردستانی دیکن. پژاکی سدما ارمانچگرنا مالباتا توکلی و ها شیرو وکر. یکم اف کمکوژی ده انجام قانونا روژا 26 تیر مه ده کود مجلس شورای اسلامی ده هاتیه پجراندن پیکاتیه. اف قانون دست هزین زوردار ین کومارا اسلامی لسر لنگان دهیله دا کو چالاکوان و مروین سیویل بکن آرمانچ. دویم مالباتا توکلی جی مالباتا که نافدار و ولات پاریس آباجار سنیه و تواهی کردستانیه. شهید مهدی و مالباتا وی بزانبون و بده کو دولابه که پیس هاتنه آرمانچ گرتن.
ev çalakî ji bo tevahiya civaka sivîl û azadîxwazên li Kurdistan û Îranê sinyaleke metirsîdar e. Pejake di berdewamiya daxuyaniya xwe de kuştina sivîlan wekî qetlên zincîrî pênase kir û got Ev kiryar karekî mîna qetlên zincîrî ye û li pey qanûna nû ya Meclîsa Şûreya İslamî qonaxeke nû ya zordariya Komara İslamî nîşan dide. Bêguman gelê Kurd û azadîxwazên li Îranê ku bi dîroka tije sûç a Komara İslamî dizanin dê di vê qonaxa tije zext û zorî re derbas bibin û li dijî terorîzma dewletê derkevin asteke din a berxwedanê. Di dawî de Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê bang li hemû partî û aliyên siyasî yên Kurdistanî û Îranî kir ku li dijî qonaxa nû ya zordarî, darvekirin û terora Komara İslamî helwesteke hevpar nîşan bidin. Tevî ku zêdetirî salek û neh mehan di ser hilbijartinên parlamentoyên Başûrê Kurdistanê re derbas bûne, lê heta niha parlamento ne çalak e û dema avakirina kabîneya dehem a hikûmetê jî nediyar e. Ev roj bûye sedema karvedan û nîgeraniyan. Zêdetirî salek û neh mehan di ser hilbijartinên parlemenê yên Başûrê Kurdistanê re derbas bûye lê heta niha parlemen neçalak e. Di pêngaveke nû de serokatiya dozgeriya giştiya Herêma Kurdistanê diyar kir ku neçalakbûna parlamentoyê dibe sedema rawestandina piskirêkên yasayî û destûrî û ev yek ziyaneke mezin e. Parlamenterekî yenekî dibêje nakokiyan welatî bêhêvî kirine û êdî dema helandina qeşeya siyasî ye. کانمان ئێمە گەیشتۆتە ئەو پەڕی ڕادەی ئەوەی کە خەڵک خەریکە بێ ئومێد دەبێ تەنانەت دەرودراوسێ و دۆستەکانمان خەریکە بێ ئومێد دەبن حیزبەکە هاوپەیمانەکانمان تەنانەت ئەوانەشی خۆیان بە ئۆپۆزیسیۆن نەزان جۆرە لە بێ ئومێدیان پێوە دیارە لە دۆخەکە بۆیە ئیتر بە تێڕوانینی هەمومان پێمان وایە دۆخەکەەوە ئەخوازێ هەم زمینە سازی بکەین بۆ دانیشتن هەم زمینە سازی بکەن بۆ ئەوەی کە ئیتر ئەم دۆخە چەق بە سۆ تێپەڕێنین. Endamekî beşa teknîn serkirdatiya pêdekê li Silêmanî diyar dike divê bingeha karê niha li ser yekîtiyê be ji bo parastina herêmê. کردنەوەی گرێشوێرە سیاسەکان لە نێوان پارتیوێکێتیدا ئاسانە بەڵام ئەگەر بێت و نیەتێکی حەقیقی نەبێت ڕاستیە گرانە لەعین لە بچووکترین کێشەدا لە بچووکترین ململانێدا پارتیوێکێتی لێکتری دوورەکەونەوە دروستکردنی هەر کلێنێکی بچووک لە نێوان پارتی دیموکراتی کورسانێکی نیشتمانی کوردستانە بەڕاستیەکەی هێزەکانی دەرەوەی پارتیوێشێتی بە تایبەتی وڵاتە داگیرکەرەکان دەستگا هەواڵگریەکان ئەم کلێنانە فراوانترەکەن بۆ جاری کۆتایی داوا لە پەرلەمانتارە بەڕێزەکان ئەەکەم کە بێنەوە بۆ هۆڵی پەرلەمان. Cavdêrekî siyasî jî nêzîkbûneke yeneke û pêdekê wekî pêngaveke girîng binav dike û dibêje berjewendî tenê di nav tebayî û li hevhatinê de ye. پرساوانی هەردوو لە ینی مەکتەب سیاسەکانیان خەڵکەکانیان کادرەکانیان خۆیان ئەزان کە ناتوان بە بەیەکتری ئەم وڵاتە بەڕێوە برن کەواتە نزیکبوونەوە ئەوان ینی کارێکی زەروری و پێویستە ئەمە لەلایەکی تریشەوە یعنی ئەوەی لە پشتی نیەتی حیزبەکانەوە چیە گوزارێ لە پشتی نیەتی لە پرسراوەکانەوە چیە گوزارێ بۆ خەڵکی کوردستان گرنگ نییە خەڵکی کوردستان ئەوەیە کە ئەم حیزبانە ڕێکەون پێکەوە حکوڕانی بکەنەوە حکومەت دامەزرێنەوە پەرلەمان کارا بکەنەوە ئیدارە وڵاتەکە بکەن و عەدالەت بێنن. Piştî daxuyaniyeke bafiltalabanî ya derbarê sekinandina mil bi mil a Silêmanî û Hewlêrê û daxuyaniyeke Mesrûr Barzanî ya derbarê amedebûna ji bo rûniştin û civînan di niha de nêzîkbûnek di navbera her du aliyan de tê dîtin. Ev pêngav jî ji bo derbaskirina qeyran û metirsiyên navxweyî û derve yên li ser herêmê wekî pêngaveke girîng tê nirxandin. تماشاوان نوچه تیوی به وی آوایم گشتن داوی آبولتن اخواه سپاس و متماشکر حتی بولتن کدن بمینند خیر و خوشیه ده